Bible chu thu Thianglim lor kho mania Juda te le Christian te Lehkhabu Thianglim ani un sang sang aziak tu sang ten an si ania Juda le Christian te chon Bible chu Pathian le mishing te in lei china Chanchin siana buemo in so thona Thianglim siana burau pui takemoni in an ngai ni Bible hi chi khat chawin si ani lawa Bible sia dan inang lo sang omani Christian Old Testament hi Hebrew Bible le Greek Septuagint ten en po kong tam taka in kung kaina oma Hebrew Bible hi Judaism a chuan tanak ti ni a New Testament chu Christian masa te siak da kho mani a chung an thu siak te chu narrative letters le apocalypse writing te ani Christian kausan sang in kara po Bible chung thu then khatin kara in kalna le in rem lo na bokani Bible chung changa hian Christian group sang zinga po ngai dan inang lo oma Anglicans le Eastern Orthodox Christian te chuan Bible poimo na akal phung Thianglim na le remna thulam an thlur bing line Protestant lam chuan Bible hi doctrine le thildang engkim chunga thu nei tu ani ti le Bible chung thulam an tin zon thongani hengai dan hi Protestant Reformation hun lai khana lo chuaka tuna kausan sang ten Bible chu Christian te inzirti ranar chunani ti chu an pom tlatani tin copy billion nga lai shal nia chut ani angin Bible hi Lehkhabu shal tlabera ngai ani kumtluan sel thwinani tun lai hian kumtin Bible hi copy million za shal zi anga chutani a literature le history a po hong anaina sat le a khotlang lama chuan Gutenberg Bible chu mass print book masaberani a movable type Lehkhabu print masaber ani bokani English word Bible ti hi Latin tonga Biblia ti tonga lak chonani a chu medieval Latin le late Latin tong nen thum hun thawani medieval Latin Biblia ti chu Biblia Sacra ti lam toini in holy book ti na ni a mizauta chuan Lehkhabu Thianglim kan ti ni University of Glasgow a Professor of Divinity and Biblical Criticism John K. Ritchson Oxford University Press Introduction to the Bible Bible chung thu ta hi ancient tradition le nam sang in kara tong kaw che moi takatanga phu aswani in asoya Bible chung thu ta hi asiak tu hun lai politicals cultural economic le ecological nasataka adanglam hun lai aje ani atibokani University of Edinburgh Professor of Hebrew Bible and Second Temple Judaism Timothy H. Lim chuan thuthung hlui hi abul berchu tharau lamatanga thu Thianglim le thilti thei tak da khom wishing kaltlanga siak le siam rem ni in asoya doibu ni lawa angelangana Pathian in asia le mishing nena ape ka ni lauti in asoi bokani ten English Bible hi version sang asia atam le maya chung English Christian Bible version poimo swal te chu Duarim's Bible te King James version English Revised version American Standard version Revised Standard version New American Standard version New King James version New International version le English Standard version tani Eastern Christian te chuan Bible translation chu Septuagint bu be chanin ankal puitlang puya kumsabi somna hunlaya majoristic text chu Western language a thuthlung hluilet ling tura be chan na thuwa ta na an du so ka wangin Septuagint bu chu an ban san le tani mase kumsabi som palina hunlaya tanga Western translation te khan majoritic text chung thu ti chian nan Septuagint le ta thawani thutlung tharjiak tu ten original Greek writing le manuscript an zia kha om to lawani mase chung original writing copy da chu da that alonia tin an siam scribe hawin tun ma Lehkhabu an copy khan thuziak dik lo lai siam that zel nan le comment zia tel nan thuziak om lo na asir online an not an ziak tel thina anulama scribes ten chumi copy an copy chon velan suan khang no te kha Bible thuwa telchi ani vengem ti an thethiam talawa chunga tang chuan engmoti ti in Bible version sang hi alahom pha ta ni archaeological le historical research po hi sang in naya chu Bible hria chiana tan poimo takani biblical archaeology chu archaeologist thon nia Hebrew scripture le Christian Greek scripture zir chiana tana kong sial tu berani Bible history a mishing Chanchin in ziaka annun dan phaulang chiang tu poni Southampton University a scientist and storage device hlutuk tak man siam choka chu storage a chuan Bible record an da tha
chu kummak ta duai som le pathum point pariat chung chhelawa om thei tura chutani University of the Electronic Research Center atanga researcher ten and storage device siam chu TB zathum somruk data capacity ni a thermal stability po up to 1000 degree ni in kum billion som pathum point pariat chung dai thei turani chu storage su poisa thir tiat lek hinia tin Bible mai baka researcher team ta chuan documents dang Universal Declaration of Human Rights Newton Optics and Magna Carta po anda tel bokani document chu ultrafast laser mangin record ani University lamte soidanin portable memory nget cloud le him takani angin he technology hi organization sang tan po atang kai don le ani National Archive Museum le Library 10 an information le record von that nan an mangtang kai le don ani researcher te chuan an thil siam su thar chu International Society for Optical Engineering Conference San Francisco anga an presena atai tila 5D data storage by ultrafast laser writing in glass tin anvuani Israeli archaeologist ten Israel rama Bible kumsang khat le sanga lai upato an muchuaka Dead Sea Scrolls muchua tangkhan he Bible muchua thar hi khovela Bible upaber anitani an muchua terin khati hunlaya ancient finds ending na forensic technology khan Bible huilu tukto a thilin ziak chu engeni ti arfachuak thai talawa kumtle mazong liam hnuwa Dead Sea Scroll sirchiang tu expert ten zerchian puin an endik puya tin chan puina dang aum le poka Israeli company pakhat high-tech medical equipment lama specialist Markle Technologies chuanin micro-CT scanning mangin Lehkhabu a thusiak omchu a han endikta a chiangzo ka hriatin beisain University of Kentucky Lexington a computer expert Ben Sills nena Lehkhabu chu thon pheiania ani chon digital imaging software mangin Lehkhabu a thuin ziak zinga thlen khat Bible thuthlung hloibua Leviticus chang khata tanga chang riat alo hu thei ta ni Haifa technician Israeli Institute of Technology scientist ten Hebrew Bible bupum pui billion khat point pahni character su pen more ayate atom zada khom ipote silicon disa anda chu nano Bible antia chiar turpo atet emawangin chiarnan electron microscope manangai ni tuna hian nano Bible hi Israel Museum atar chuania microchip telo tukania wangin chiar turin voicing khatlai enlen nam manga zu mangai ani he microchip hi millimeter li point panga paruk emo bial point pakhat pakwa vel leka seania acha zong po hi microns bial point som pariat emo bial point bial pasari inches vel lekani he microchip hi ganesh ul rikota khovela Bible teber anile nilo endik turin thonania tuna Bible teber record chu 1.1 into 1.3 into 0.39 inches ani kumsang khazakwa somngale paruk khan SU library khati lai khan SCC tinia chuchon in Fort Water Rosen Head Church of Christ nena tangin thilpe kadonga hei he library history at thilpek lian ber ani tarengani Los Angeles a CHeng Lois Onai chon kumni lai boy pui nuwa kumsang khazakwa le somthung khan King James Bible hi asiam zo theita a he Bible tholu tuk siam tur hian darkar sangret le jasari aya tamhun amang nge ni Mr. Uena chuan tual cher bar stamp presin Bible thu ta chu print ta ne chota da han keu phar hian wana Bible hi inchi somli le pathum point panga sang le inchi som ko le pariat lai hlai ni a khup thoka a chalam chu inchi som thum le pali ni in phek sang ret le somli le pariat lai omani pound sang khat le som ko le pali lai ritani a tuna hian ok thing le glass siam chunga da thadani a chubom chu uilabi Peterson khanin a presena Mase bom siam tu chu Jim Michael ni in kumsang khazakwa somret le pakwa asiam khani he Bible hi dason kwal chen turin section somthum le pakhat laya thedar thei tura siamani a kumsang khazakwa somnga le paruka ACU wa anron luatang khan voidoi lo da son ani to a dason kwal vel po thil har satakani September sang ni le paruk khan Gainsby Stanley Senior Theologian Reading Room a son phai ani nge a mitam tak chon 1800 Maclean Bible zok kha khovela English Bible lian berni in an ngaya chu volume sari lai print ani a fit nia sang le pound zale somthum lai rit ani bokani Maclean hi printing press atanga siam chua chuan Bible lian le sholber ani mana ma se asai san en reng atang hian wainai Bible chu atielo hle thungani he Bible shol tak hi khoichet nguna tan chon
atlo lo hle don na chungin Brown Library Bible Collection a khoichet ngun tak chu ani loi sini Olekha ti zong kha Bible Chanchin kan thria thei ta chuan nia ngai thatu te ponin hlok pui nge ka bai sei ni